hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwakakomina nyaka Mune na nenu Aminehuri nami chandesha omwani emwani nehuri nami kuluwangisha kudi antangishita hindi kudi antu anano kuleja wo mwani vide riure no wa mama yu mukanda wa Nzambiu mushide nawo muchina tanyenga awone na David Nzambi dimudu walala nechundi dichi nei muntu kukwata na itongo kaini kukutanga hapo ina kutangisha kwao yuma yalu nino nadena kutangisha unene na wacho chimu neo kubola kukwata na kutanga na kushishiko moso na kelao niye na mdimbi ruko hapo ina kutwala ntwa ndicham natongo kinani nimumpinja mwanta Yesu kwa dinga ancho mabomba wancho adina kutena na wafariseo ansoneki ni asadusi diu anchu asozeri kumuhera mwanta Yesu mukano wa Yohana chapter 7 chuna kuwana mona kudichidika cha iso china hii kuna mwanta Yesu kuna kuchidika kudena kuitangisha izo da Nzambi ilanga wena natikisha atemeshe nima shidika na wa mkasi amkanye mulongadi aina kushimna nawo mazi chuna atiku di umuntu kosi muntu unachoshi kutangisha nemazo anakuta anakutangisha ilanga wena nawo yumuza wabula kwirukanye kanda ya jila washinye wena adishira chipimu cha kumweka na erukiri mukanda wanye ilanga yuma adina kutangisha mwanda Yesu hidi yuma adina kutangisha wena dichu mwanda Yesu nindi yuma inezina kutangisha yuma yamu hiyuma ina kufuma kudita tawantemesheri amnezina kuleta walala ilanga enu kuitenga ne dichansangu yakushimuna walala itwancho amaseki twakena walala twakenya anga twanga dichichi na fumi kinekali cha swai echo kutudimba kuda kwecho antu muipo lecho na dina posha kuna mkando Nzambi na kwila ishidije twa jana kena echinga chumutambu dikre Yesu ndio natufuete ilanga muikombe nao inehi amako nao netukulombele wakenya nei kufueta mali wakenya nei kujukuleka kuira yuma ya tama wakenya ila mganda wa Nzambi tunaoshwa mganda wa Nzambi tuda kwanshi ilanga kubenza kufuetela ni Kristo echera mu mpanjishe tuna wako echo twatera kulemeshona na tufuetela banyi demu yache twaweni Mlonga Nzambi ati kuwa na mdimu huu wa mdimu wanyi wa Kristo Yesu dichi mwanta Yesu amkani ilanga yena wadinga na kushimuna wala nei wadinga na kushimuna yuma ya kutamba adi kumulonde ilanga chero wadinga kushimuna wala de afumini ya mlondele nero chochimu muntu kutangisha mu wala ni mbwa muipompera mdu wala antwantesha ilanga kuna kudi tramba akwetwa kama amalelu anakoya kuipompera kuna kulesha na twa ni rombe musumbu ilanga kuileja wa mwinu wa mudi Yesu muntu wakukenga watera kwa kamena umwe ne unafoka yaku kudi ichikuku na sambere kukenga wanda wa Nzambi ni mayejima kuishira ilanga tuna kunyakala kukenga ina yuma yokutisha kuwa ilanga umwe chikwatera kuya chifuyo la kwenu pasweja kule manankashi trambi ili mpompera ni mwanteso ashimi nini kuyaka 10 na kutenza kuprofeta hapo tangi shiro chinga yira ngai yiza yaluwa kulonda nalala amwekana Mama kuhola chikiwa kuivushisa. Niko mala mwana. Mwana
Ngokwinafu mi. Aminafu mkusolezi. Okay. Yeye mwenye samla niyo tanga yetu. Dimale takuchipatele. Tunasakile. Amuna difani. Oh. Tunawai. Kasakile kumwa. Tunawai. Nga yenu mundu kusolezi mbabali. Longa solezi longa dina asweji de antu amavulu. Kuvula kwa wanchu mwilonga ikuvula kwa ipompero nao. Juma ina kuinzamu ya kale. Achiprofeta kushamba na rumba mu. Tare nukunu chuku masanga. Ilanga ya izade atanda madei longa dejiment. Jingo manu fuku. Na kudira anchumai. Wa mwinu kosi. Leo dina wa mwinu di chachuwa. Ila kwa una difiri mu accident. Ila una difiri kudi. Ila udira kudi mwangu. Badi kamshiye jina mchipompero mneza yintwa. Mina pompera na kumayengu kuna. Kumayengu kumafumanga kuna. Hadi chipompero hamu ya shina ndaha ngana. Anchwa na asweji kudiru wanyesha ijina da mission. Mwatia na mission ne. Ilanga mission ni ijina da chipompero wanyi. Mission ni himukala hunu. Mula kumana ndi. Siya mwe ijina da organization yekara kunka kwa Amerika. Yate meshanga ukwashi kudawa inderenza. Ilanga anchu kubola kuiruka anasendi na ijina na kudichumba ipompelo rondale menu kinyana amon chinderi iya chuma na mission iusup mwa mwani ndi hiumputa meso ndichikuchwamisha ku ijina da mission kuluwanye ndicho china aluwanye shwanchu na kuchwamisha ku ijina da anyi ijina da CCC ijina da chila ijina da kadochi ni usiku patera tulemesha ijina da anyi da Kristo Yesu. Ndikosheni ya urahundi Ndichine hudi. Ndichina lumbolo. Nenu na yanga mchipompero tunachidihana. Ijina tuwedekiwa. Ijina di wero malu wange shirao de antu nao mission. Mula kumona ndi? Amina yanga msimu. Mula kuti. Mwana siya mwemweu amakwana wa mission. Nasa gerimana. Mission na siya mwemweu yoyimo. Ilanga idani shiruchinga kuyese. Tunafanya mnaza apostoli. Amnakole nami niku kumuna afumi kusolezi. Yuma ichuna dina kunyikana ayumona. Idumo. Twashie de injira ya mwaya mkana. Mwekade ho chisemu. Na itongo zakale. Na jikwaya. Lero akakwaya A akwenda kwimera akakwaya B. Isudanza ambu litani shanchu dirumbulukiri di hanuki. Kos. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu twalenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki
twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu twalenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki